o nastanku Akademije gradbenih investicij je izhajala iz tega, da je po hudem upadu, sesutju pravzaprav panoge ob pojavu krize, so se kadri razpršili. Ni preprosto bila ocena, da ko se je panoga ponovno začela postavljati na noge, da je potrebno hitro prispevati k temu, da znanje spet zaokroži in se prime. In tako je nastala ideja o Akademiji praktikov za praktike, ideja, da se potegne preko celotnega cikla in mislim, da je ekipi to odlično uspelo. Danes počasi zaključuje že tretja generacija in veselimo se tudi naslednjih takih izkušenih praktikov, ki bodo pomagali razvijati gradbeništvo in investicijsko stroko naprej. Great experience today because the student was highly motivated. We had a mixture between a presentation but also a workshop. We worked on a very basic instrument called a baseline, and the student was really able in a very short time to produce one, and so I was very happy. And hopefully we get something with them at home and into our work, working on a baseline, working better on projects. Današnje predavanje je namenjeno spoznavanju zavarovanja pred odgovornostjo, ki jo po zakonu o graditvi objektov potrebujejo izvajalci gradbenih del. V drugem delu bom pa imel predavanje na temo, kako je potrebno rešiti zavarovanje pred odgovornostjo za pooblaščene arhitekte in inženirje, ki je pa obvezno v okviru novega zajda, ki je pred 2 leti sprejet. Zaradi nove zakonodaje je bilo potrebno se dogovoriti o natančnejši vsebini kritja za zavarovanje poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Zaradi nekaterih nejasnosti v zakonu smo se potem v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja dogovorili z Ministrstvom za okolje in prostor, Gospodarsko zbornico Slovenije, združenjem ZAPS-om in pa IZS-jem, da smo skupaj usklajevali natančno vsebino kritja in to vsebino kritja, ki smo jo uskladili, bomo tudi danes v tem predavanju povedali.